wagize neza ko wahungiye munsi y'amababa y'Imana ya Israheli. Imana iguheze umugisha. Haleluya. Ubuntu bwahinduriye Rusi identite buramuhindurira. Ujya Bowazi yamubereye umucunguzi, arabyara. Rusi ari mu gisekuruza cya Yesu. Oh, haleluya. Ndakunda verse ijambo Rusi yabwiye nyirabukwe. Shalom, ndabaramukije. Mbifurije kuroranirwa muri byose. Mwami Yesu abahezagire. Ndabaye kaze mu kiganiro cya Kanani TV. Muri kumwe na Evangeliste Patrick. Turabashimiye cyane ngene muhora mukurikira ibiganiro byacu. Mwami Yesu abahezagire. Dusenge. Mwami Yesu, turagukunda, turagushimiye. Waduhaye igitondo cyiza cy'umugisha. Kaze uganiriza imitima yacu. Icubahiro n'amashimwe bikugarukire mu izina rya Yesu. Amen. Bavandimwe ndabaramukije cyane. Ndabifurije amahoro ya Kristo Yesu ngagati imitima yanyu. Ngiye kubaganiriza ijambo rigize imisi ku mutima wanje. Rigize imisi rikorera ubuzima bwanje. Ngize imisi natura ku buzima bwanje. Ndakwifurije ko nawe iri jambo urigira gwa iverse ihindura ubuzima bwawe. Icete Paulo yandikiye Abakorinto. Igice 9 Abakorinto bakabiri. Icete cya kabiri cy'Abakorinto igice 9:8. Kandi ndasoma mu mvugo zibiri. Kandi Imana yacu, Imana ishobora kubasanza ku buntu bwose kugira ngo murushirize gukora ibyiza mufite ibahagije muri byose. Subiremo. Kandi Imana ibasha kubasanza ku buntu bwose kugira ngo murushirize gukora ibyiza byose mufite ibahagije muri byose. Reka some iyindi version ivuga ngo koko rero ku buryo bwose Imana ibasha kubagirira ubuntu busesuye, ubuntu bwuzuye kugira ngo muri byose n'igihe cyose, muri byose n'igihe cyose mube mwihagije ndetse munasagure ibyo gukoresha imirimo myiza yose. Reka ndakwifurije rino jambo. Iri jambo rimazemo igihe kinini. Kera nko mu 2007 cyangwa 2008 sinibuka neza. Iri jambo naryumvise bwa mbere kuri televiziyo. Kuri televiziyo yari umukozi w'Imana avuye muri ariko yigisha mu Rwanda muri Zion Temple. Arigisha rino jambo rivuga ngo Imana ibasha kudusanza ku buntu bwose. Ubuntu bwose kugira ngo tubikore, kugira ngo dukore ibyiza dufise ibiduhagije muri byose. Murazi ko ibyo dukehaniwe, turakehaniwe mu buzima bwacu. Ari je uri kuravuga rino jambo, ari umukameraman uri kuramfata, ari mwebwe muri ko muranumviriza, hari ibyo dukehaniwe. Ariko turafite ubuntu bw'Imana, turafise ubuntu bw'Imana. Ubwo buntu nibwo ndagusengeye. Ndagusengeye ngo Imana igusanzeho ubuntu bwayo kugira ngo urushize gukora ibyiza ufise ibiguhagije muri byose. Turakehaniwe mu buzima bwacu, ariko turafite ubuntu bw'Imana. Deklara, saba ubwo buntu bw'Imana ku buzima bwawe. Saba ubuntu bw'Imana muri ministry, igikorwa cyose ukora bisaba ubuntu bw'Imana. Jewe akazi nkora ko kuvuga ubutumwa bwiza, ngiye ndagasabe mu buntu bw'Imana. Umuvandimwe Thierry wafata kamera hano, aha asaba ubuntu bw'Imana kuri kamera afise. Umuntu wese, haleluya, ubwo buntu buzaduha n'ibyo tudafise. Bibiliya iyindi version yavuze ijambo ryiza. Koko rero ku buryo bwose Imana ibasha kubagirira ubuntu busesuye, ubuntu bwuzuye ku buryo bwose. Oh, sifa kwa Yesu uyimidiwe milele. Ku buryo bwose Imana ibasha kugira ngo muri byose n'igihe cyose haleluya, muri byose n'igihe cyose mube mwihagije. Hari izo haleluya, hari izo dukehaniwe, ariko muri byose no mu gihe cyose mubeho mwihagije ndetse munasagure ibyo gukoresha imirimo myiza. Munasagure. Izindi version zivuga ngo Imana ibasanze ubuntu bwayo, amafavere yose mu buryo bwose igihe cyose. Haleluya. Muronke n'ibyo gufashisha abandi. Imana igusanzeho ubuntu bw'Imana bube ku buzima bwawe. Ndakwatuye ku buntu bw'Imana mu muryango wawe, mu bana bawe,
mu bikorwa byawe bya minsi yose, mu rudandazwa rwawe. Haleluya. Mu rudandazwa rwawe. Haleluya. Ndakwatuye ku buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bwe ku buzima bwawe. Ndakwatuye ku buntu bw'Imana. Imana igusanze ku buntu bwayo kugira ngo urushirize gukora ibyiza. Ufite ibiguhagije muri byose. Hari ibyo ukehaniwe mu buzima bwawe, ariko hari ubuntu bw'Imana. Yesaya yaranditse ijambo ryiza rya 54 umurongo wa 10 ngo imisozi n'uturambi bizokugwaho, ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvaho. Ubuntu bw'Imana bube ku buzima bwawe. Zaburi ya 30, reka nsome umurongo wa Zaburi ya 30 umurongo wa 5. Kuko uburake bwiwe ari ubw'akanyisasi, ariko ubuntu bwiwe bwamaye igihe cyose umuntu akiriho. Ubuntu bwiwe bwamaye igihe cyose umuntu akiriho. Ukurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Oh, haleluya. Ubuntu bw'Imana butuma impundu zivuga mu muryango wawe, butume impundu zivuga iwawe. Ukurira kwararira umuntu nijoro, ukurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ndakwifurije ko Imana ikuvugiriza impundu. Uvuze impundu. Haleluya. Igihe cy'amarira cyarangiye. Ubwira Imana igusuke ubuntu bwayo. Ubuntu bwayo ube ku buzima bwawe. Ubuntu bwawe ube ku kazi ukora. Akazi ukora kose ugoswe n'ubuntu bw'Imana. Ugotwe, ariko ubuntu bwe, Zaburi yavuze ngo bwamaho igihe cyose umuntu akiriho, kubera ngo ihumeka ari ubuntu bw'Umwami, kubera ngo igenda ari ubuntu bw'Imana. Dekarara, vugishwa ubuntu bw'Imana ku bana bawe, vugishwa ubuntu bw'Imana ku kazi ukora, vugishwa ubuntu bw'Imana igihe cyose usohotse mu rugo. Atura ubuntu bw'Imana. Rusi yabwiye nyirabukwe ijambo ryiza, aramubwira ngo mabukwe we, egome twashitse i Betelehemu, ariko ntituguma muhira. Ndekura ngende ndebongerera ubuntu. Akivuga iryo jambo, haleluya, yari kuja mu mirima y'abandi, ariko Imana imutumbereza umurima wa Bowazi. Kubera iki? Yari yasabye ubuntu. Semeni, amen. Mureke mbabwire kindi gitangaza. Bowazi ntabwo yazaga mu mirima imisi yose, ariko iryo jambo yatuye y'ubuntu yatumye Bowazi aviyari araza muri wa murima. Arabaza ngo uriya mukobwa n'ukwande. Baramubwira ngo uriya niwe wa wundi wazanye na Naomi. Aramubwira ngo vinyuma. Haleluya. Vinyuma ingo hano. Aramubwira ngo kuva uyu munsi nta wundi murimo uzojamwo, uzohora unywa kuri mazi y'abana bahungu, kandi mwa bahungu mwe ndabiyamye umuntu uzokora kuri uno mukobwa. Amuha ibyo yarakeneye byose. Semeni, amen. Ngo atashe, ngo nyirabukwe aramubaza mukobwa wanje, wagiye muwe murima kuwazanye ibintu byinshi, ni gute byagenze? Aramubwira ngo nagiye ku mugabo witwa Bowazi. Naho maravuga ngo uwo muntu n'uwo mu miryango yacu. Uwo muntu wagiyeho n'uwo mu miryango yacu. Yari yatuye. Aravuga Bowazi yabwiye Rusi ijambo ryiza. Aramubwira ngo umukobwa wanje, ngo wagize neza ko wahungiye munsi y'amababa y'Imana ya Isiraheli. Haleluya. Wagize neza ko wahungiye munsi y'amababa y'Imana ya Isiraheli. Imana iguheze umugisha. Haleluya. Ubuntu bwahinduriye Rusi identite, buramuhindurira. Ujya Bowazi yamubereye umucunguzi, arabyara. Rusi ari mu gisekuruza cya Yesu. Oh, haleluya. Ndakunda verse ijambo Rusi yabwiye nyirabukwe, ndekura ngende ndebe ko arwongerera ubuntu. Haleluya. Imana igusuke ubuntu bwayo. Imana iguhuza n'umuntu. Ubuntu bw'Imana bwe ku buzima bwawe biguhuza n'umuntu. Urashaka guhura n'umuntu, ubuzima bwawe bugahinduka. Rusi yahuye na Bowazi, ubuzima bwe burahinduka. Urashaka guhura n'umuntu mu buzima bwawe, ubuzima bugahinduka. Imana iguhuza n'umuntu. Ubuntu bw'Imana bukubeko. Ari ijambo nkunda cyane mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza. Ndangirijeho igice cya ubutumwa bwiza bwa Yohana, igice cya 1:16. Twese twahawe ku migisha ye isendereye yuzuye, kandi twagira ubuntu bugeretse ku bundi. Mu Kirundi haravuga ngo kuko ibogaboga muri we arizo twahawe ko twese n'ubuntu bugeretse ku bundi. Imana igusanzeho ubuntu bugeretse ku bundi. Ukorere mu buntu bugeretse ku bundi. Haleluya. Muri ministry yawe ukorere ku buntu bugeretse ku bundi. Mu mashuri ukorere ku buntu bugeretse ku bundi. Haleluya. Mu buzima bwacu Imana dukore Mana turifuza gukorera mu buntu bugeretse ku bundi. Ubuntu bugeretse ku bundi. Imana igusanzeho ubuntu bwayo kugira ngo urushize gukora ibyiza. Ufite ibiguhagije muri byose. Ahizo dukehaniwe mu buzima bwacu. Ariko Mana turagushima kubw'ubuntu bwawe. Turagushima kubw'ubuntu bwawe. Ubuntu bwawe. Ubuntu bwawe Mana. Ubuntu. Haleluya. Mana ndakire ubuntu bwawe mu kino gitondo. Ndakire gukorerwa n'ubuntu. Ndakire ku ubuntu bwawe Mana. Ubuntu bwawe. Ubuntu bwawe. Ubuntu bwawe. Ubuntu bwawe.
ubuntu bwaduhaye Yesu, ubuntu bwaduhaye Yesu mwami, ntibuzotwima n'ibindi. Yaravuze ijambo ryiza Pawulo abwira abaroma, arababwira ngo itimanye umwana wayo izaburute kumuduhana vyose muri we, izaburite. Itimanye Yesu yo twima ubuntu, itimanye Yesu yo twima ntacyo yo twima. Ndakwifurije ubuntu bw'Imana. Oh haleluya, iyi message ndakwifurije ubuntu bw'Imana. Imana iguheze Imana igusanzeho ubuntu, ubuntu butuma usagurira n'abandi, ubuntu butuma wiyumvira n'abandi, ubuntu butuma uhezagira n'abandi. Data ndagushimiye kubw'ubuntu butangaje waduhaye. Haleluya, watugiriye ubuntu duha Yesu. Mwami, ubwo buntu bwa Yesu turakeneye n'ubundi buntu bundi busanzwe budufasha mu bikorwa bitandukanye, muri ministry zitandukanye, mu bikorwa bitandukanye. Turakeneye ubuntu bwawe. Pawulo yavuze ngo urashobora kubusanza ku buntu bwawe ngo turushize gukora ibyiza, dufite ibiduhagije muri byose. Hari ibyo dukehaniwe, hari ibyo dukehaniwe mu buzima bwacu mwami, ariko turakeneye ubuntu bwawe. Rusi yagiriwe ubuntu ahura na Bowazi, ubuzima bwe burahinduka. Hari umuntu twende guhura nawe mu buzima bwacu, ubuzima bwahinduka. Turakeneye ubwo buntu mwami. Icubahiro n'amashimwe bugarukire mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen.